Xiyenge xa vurimi xi kote ku ya mahlweni ni bindzu hambileswi ku nga na COVID-19 kambe xiyenge lexi a xi khumbeke swinene hi mikitsikisi ya hi mawuwana ni hi vugevenga bya le ka tikhompyuta emahlalukweni ya Durban. Hambileswi xiyenge lexi xi nga xavisela matiko mambe swibyariwa swa xona ku hlwela eka ku yisiwa ka swibyariwa swi ehlise mpindzulo. Vabyari va mihandzu ya xilamula va ri ndhurho wa ku rhwala nhundzu hi xikepe hi yin'wana ya mintlhontlho leyi xi nga langutana na yona. The returns are dependent upon the prices you achieve and therefore the income that you earn from selling the fruit, and then less the costs. And unfortunately, on both of those sides, we had a pretty disastrous 2021. The prices were extremely low in the markets, and the costs just skyrocketed in 2021. So a lot of growers are really hurting from this year's season. Varimi va mihandzu ya xilamula va ri 70% ta swibyariwa swa vona a swi nga koti ku fika emahlalukweni nkarhi na nkarhi hikwalaho ka ku kombisa ku vilela loko a ku ri na madzolonga ka hi mawuwana. Vugevenga bya le ka tikhompyuta lebyi nga humelela eka Transnet naswona swi vange ku va va tshama ni mihandzu ya vona ku ringana tsevu wa mavhiki. Ku engetela eka mintlhontlho leyi i swiphiqo swa misava hinkwayo swa mafambiselo. We almost had 4 or 5 weeks where our fruit couldn't get through to Durban Port, and that obviously then impacts on the rest of the season, and so our season got longer. We were still sending in fruit in September, and you know, by then the Northern Hemisphere is coming into the market, so there's a lot of competition in the market. Varimi va mihandzu ya xilamula va kombise ku va na matimba hambileswi a va ri na mintlhontlho.